Naturvísindi marskleis og få heilan til å eksplodera ved forvitning. Og her, av naturvísindadeltene, kanst du med landa lesa verskfrøy i orske, i el, i byggjefrøy, maskinfrøy, kunningartøkne. Du kan lesa luifrøy, eller myla luivsvísindi. Det kan være vid til det grønne orskeskiftet her i Førjøen. Det kan være vid til å bygge bygningar, orskoskipaner, halda skila maskinen, kunningartøkne og alt med himmel gjør. I en bachelor i luifrøy eller myla luivsvísindon har du nekva møvleikar. Du kan til dømes arbeida som omkvørsrådgiver innan borardika menning, og i alle vinnene av granskingarstånden, og i sjukhusversjonen, eller som vísindarjournalister, og du kan eisen undervisa. Tid bruk for en gauare utbygging, og henne kunne du teke her i okkona naturvísindalene.